kene kedai ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli dailu setas kini kilong kimat bakong sam jong ka khubor rai ka tanat platengka jong ka sorkar pedeng ban aisyu sakat san hajar klur tingka syaki jilla kum karam klemsut na ka bentasan posnem penbena ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District baki school baru ki bahap hapo melim maupan maukendro mauring keneng bat mau pelang sian RD block ken khang nadu ka sitarik hadu pratarik mentau benai jemang bat ha asam labu sakawai ka kor pen mi le air oxygen ha Guwahati nen kasngi Katanat platengka jong ke sorkar pedeng kalarai ban aisyu sakat san hajar klur tingka syaki jalla kum karam baklem sut na kabentasan posnem kenang bakinyo ban penlut ha kabasna ki projek ki bahe kum kilen tiral ki surok ki dam bat ki be hapo kan ki scheme in ajing rap pisai ki sorkar jalla ha ka dur jong karam san posnem ka baklem sut bat lamang palat ya ka khatar hajar klur tingka na kabenta ka snem mang tingka arajar arpho wei ha ka ba nakani ladap pelat balat khatwai hajar praspa lai phoklur tingka syaki jalla ka Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District kalapan bena baki school baru ki bahap hapo ke melim maupan maulai maukendro mauring keneng bat mau plang sian RD block ken khang nadu ka sitarik hadu pratarik mentau benai jemang lapen mi yakani ko hukum na ka benta bante lakam na ka jing sapriang jong ka jing pang COVID-19 hak jaka nong kendong jong ka East Khasi Hills District Kabor Penyat District jong karib hoiru kalapan benada ke jing khangdam habarok kabai ke district nadu menta kasngi ke sitarik ujemang hadu shipo tarik hi Ka Deputy Commissioner jong ke Southwest Khasi Hills District ikong si kharkongor ilapan bai baka por long yo hamau karwat kalong nadu prabaji minstap hadu anriu baji janmit ilabatha ru yakinung di madan bakin bot perking bhai yakikendon jing batha banyada na ke jing pang COVID-19 Ka Deputy Commissioner kalapan benaru babarok ki school lower but upper primary hapo ke district kedai ban khang nadu ke sitarik ujemang tat hadu bandapan benada kumai pan kat ba ki school secondary pan ken play but ke jingwan ki khana school kedai ban long marchiteng henrei ki examine jong ke board kinyat ben kumbalabu Hakawai pat kalyang u Deputy Commissioner jong ke West Jainta Hills District ulapan sange lut ya baro ki jing a jing bit bala ai minshwa ki biade ba ki jing alang jing khawai shong kurim ni ki bei ki badai banlong hapadeng ke shitarik ubana jemang hadu shipo tarik jong uju ubanai hapo sor jowai ndai hakabiade ba ki jing kentiu kurim lasha tanglai phongut ki briu bakin wan Ka Deputy Commissioner jong ke Southwest Khasi Hills District ikong si kharkongor henin kasngi ilapan bena ya ka shinong borsora bat kadhar company area kabadan haar posan mile jong karanikor civil subdivision kum ka containment area hadian balalap badon kibriyo kibarayo ekijingpang COVID-19 Ka Deputy Commissioner kalaong balapan bena kumni kanang ban perking ya karung kami jong kibriyo hakini kijaka bat bante lakam na kajing sapriang jong kajing pang COVID-19 Ka Deputy Commissioner kalaong bakane ko hukum kan trekam na kabenta kinong tre ka koit kakya bat kinong di marba bakongsan kinong patay kubor bakan thup ik electronic and print media ki petrol pump bat ki kali bakit ikitendong leer LPG Kino ki balik persya ekini ku hukum kin ngat hakajing pensitam katkum ke kendon jong ka Disaster Management Act harjasan bat ke IPC. Ka Sorkar Meghalaya kala thongkam 6,000 laispa arphongut kum kino hikai hakakardan lower primary bat khandai pau khandai ngut hakakardan upper primary haubna yayong. Haba pentip yakani umanti rangba ukanrat ke sangma ulaong babaro kini kinong hikai balathung kidai ke balabyang kakardan jingpuli katkum ka National Council for Teacher Education NCTE bat kila pendep ru ya ke Meghalaya Teachers Eligibility Test MTET Kamanshwa umentri katanat puli puthi ubala kemen rumbui ulong baladon kam bantung no hikai ki bane namar baki don ki kam no hikai ki balat high school primary hakabala shutung daki no hikai contract kini kedek All India Radio Shillong kabawan lam shapi ya kubor
lai tali kijing melian bangi barong ide ban buat perking baniada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong dengmas ne jing dakmut bat shentur penjingai iwai na iwai pan habai dan lang haju sait bahaya kikti bat beta bahaya ka khmat bat le e kita bonsin tung ini trelang banile persya ya kijing pang COVID-19 ban beteng biang ya ka khubor ha Assam labu sakawai ka kor penmil air oxygen ha Guwahati hinin kasngi Menteri ka kwat ka khya jong ka jalla u Himanta Biswa Sarma ulaple ya ka unit ka ban penmi 0.9 metric ton ka oxygen ha Mahendra Mohan Chaudhary Hospital ka ba ha Guwahati dakane ka jingdon jong ki kor penmi oxygen ha ka jalla ka la keu shaka khatwei tilni ha ka ba ka jing penmi ka long ndreu phopra point hinyo metric ton ha ka shisngi Menteri ulaya thuru bakam shimladan ka jingkiu ha ka jingyo pang COVID-19 ha ki sausngi baladep ha Assam bat ka jingyo pang ki priru kalanang her suki ha Kamrup Metro District ha ka jo kapor Menteri rangba Sarbananda Sonowal ulapan long jialang bat ka tanat Food and Civil Supply ka FCI bat ru ka North East Frontier Railway ha Guwahati hinin kasi bat ka labishar banya halo ka jingpan kre bante lakam na ka jing sapriang jong ka klam COVID-19 Usonowal ulakan turu yaki nong tre jong kini kitra trekam bakin shim yaki lat badon kambaro ban pen bakan amdon ka jingpan keudor yaki mar ki mata hakum kani kapor Ka sorkar pedeng kat haduk menta kalala ban penbiang lajan kat riu kulur lai paulai lak teli ki dawai tika syaki jala bat ki Union Territory Klemdon kam jingsiu AA. Katanat kokot kakya jong ka sorkar pedeng ha ka jingtho kalaong bakidang don sapalat shiklur teli ki dawai tika ha ki jala ki badang dai ban ai bat ang sanang penpoi syu sakumba ar paulak teli ki dawai tika syaki jala bat Union Territory ha ki lai sngi ban wan. Ha Meghalaya arspa arpo khandai ngut ki priu kila yo ek jingpang COVID-19 hinin kasngi arngut kila khlat no bat shispa anreu phonreu ngut ki balayo jingkot katkom ki khubor na katanat ka koit ka khya ka jingyap jing ki priu na ka jingpang COVID-19 menta ka long shispa nyo phowei ngut ki badang don hapdeng ki jingshitom ki long 6000 sanspa khandai phaw arngut bat ki bala koit ki long baro khat san hajar phra phawlai ngut Ha Arunachal Pradesh Kabor Penyat District jong ka Itanagar Capital Complex kalapin jari ya ka curfew ha ka por minmit nadu ka por khandai beje minmit hadu san beje minstem bat kani kan trekam nadu menta kasngi ka shitarik ujammang lale ya kani namar ka jing nang por step jong ka jingpang COVID-19 U Director General ka Civil Aviation DGCA ulapan jalan show ya kajing pensange kajing penyat kiling sun kit briu hadu kalai phawai tarik menta ubanai jimmang ha kaju kapor ka Indigo Airlines ro kalapan jalan ya kajing sange traikam kiling sun jongka hashilong hadu kakhat san tarik menta ubanai Superintendent of Police ka West Janta Hills District ubi Marak ulapan teb bakatanat penyat kali hapramir galapin sange yakabe katrop bat hakajin khandra yaka lalap lai phonyo song ukinja ubakya kumba sauspa arpawar point khatsan kilo ki pulit kila kemno yaki laingut ki brio ki basyong hakatrop bat la register mokot duma yaki hapo ki kendon jong ke NDPS Act ban penkut di kubor sa sisingan pensau yaki mat bakongsan rai katanat platengka jong ka sokar pedeng ban asyu sakhatsan hajar kulur tingka syaki jalla kum karam klemsut na kabentasan pausnim penbena ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District bagi skol baru ki bahap hapo Milliam maupat maukenro mauring keneng bat mau plang CNRD block ken khang nadu ka shitarik hadu pratarik menta ubenai jembang Bat ha Assam labu sakawai ka kor penmi le air oxygen ha Guwahati nen kasngi. Kapto ko kubor kalakut nak All India Radio Shillong.